Reka tubashimire kandi tubaha ikaze mu dukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Mwe mu dukurikira rero muri hirya no hino hatandukanye tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Twihuse cyane rero reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba ariyo duhera amakuru yacu. Muri Kongo hamaze igihe humvikana imirwano aho umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacu harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe ihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR. Urugamba kandi rukomeje gutuma abaturage by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Goma ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeza kubaho nabi, mu gihe kandi umutekano wabo utifashe neza, aho benshi muri bo bakomeje guhungira mu bice bitandukanye by'umwihariko aho baba batekereza ko haba hari umutekano. Mu gihe kandi mu mujyi wa Goma ibintu bitifashe neza mu gihe gishize, abaturage babyukiye mu myigaragambyo bamagana igisirikare cya Kongo FARDC ngo ko kitari kurinda abaturage mu gihe kizi neza ko ari zo nshingano zacyo. Nk'uko amakuru dukura muri iki gihugu akomeje kubitangaza, mu gihe gishize abaturage batangaje ko nibitagenda uko bikenewe cyangwa se abaturage doko nyine abasirikare cyangwa se igisirikare cya Kongo FARDC ngo nikitava mu biro kijye guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23, abaturage batangaje ko bazabasanga mu biro aho bakorera nabo bakagaragaza imyigaragambyo. Kuri ubu rero biravuga ko ku itariki ya 17 Mata 2024 harimo gutegurwa imyigaragambyo izakorwa n'abaturage muri uyu mujyi wa Goma. Kuri ubu rero amakuru ari guturuka n'ubundi muri uyu mujyi wa Goma biravuga ko harimo gucurwa umugambi wo kweguza ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo ndetse bwa Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Goma, nk'uko amakuru dukurayo n'ubundi akomeza kugenda abitangaza. Nk'uko amakuru n'ubundi akomeza kugenda bitangaza, biravuga ko mu mujyi wa Goma harimo gucurwa umugambi wo kweguza abayobozi b'intara ya Kivu ya ruguru, aho ngo ndetse aba bayobozi bashinjwa uburangare ndetse no kutita ku baturage, bityo rero ngo ubuzima abaturage cyangwa se ubuzima bw'abaturage bukajya mu kaga kugeza n'ubwo bamwe muri bo bagera naho bicwa. Nk'uko rero amakuru dukura muri uyu mujyi akomeza kugenda bitangaza, biravuga ko uyu mugambi wo kweguza abayobozi ukubiye mu myigaragambyo yateguwe n'urubyiruko ndetse n'abarimo sosiyete sivile yo muri ibi bice byombi, nk'uko nyine byavuzwe n'abaturage batuye mu mujyi wa Goma. Nk'uko amakuru n'ubundi aturuka muri Goma akomeza kugenda bitangaza, biravuga ko ari imyigaragambyo bivuga ko izatangira tariki ya 17 Mata 2024. Amakuru rero avuga ko iyi myigaragambyo izakorwa kugira ngo umuyobozi ku rwego rw'intara ndetse n'umuyobozi ku rwego rw'umujyi wa Goma bose begure. Nk'uko rero amakuru dukura muri Goma abivuga, ni mu gihe rero abasivile muri uyu mujyi wa Goma bakomeje kwicwa by'agashinyaguro na Wazalendo isanzwe ikorera mu kwaha kw'igisirikare cya leta FARDC. Nk'uko rero amakuru dukura n'ubundi muri Kongo akomeza kugenda bitangaza, biravuga ko kuwa kane w'iki cyumweru hafashwe abasirikare 3 ndetse na Wazalendo 2 bashinjwa kugira uruhare mu igishwa ry'abasivile 3 biciwe muri Goma. Nk'uko amakuru akomeza kugera habitangaza, mbere yaho kandi gato naho ngo nabwo abantu 2 barishwe muri doko nyine barasiwe muri restaurant, nabwo Wazalendo ikabishinjwa ubwo bugize bwa nabi. Ku munsi w'ejo hashize nabwo habonetse abandi 5, abandi bantu 2 bishwe urw'agashinyaguro, nabwo bikekwa ko Wazalendo hariyo yakoze ubu bugizi bwa nabi cyangwa se ubwicanyi. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru niya Iturisi maze imyaka zugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke, byatumye ndetse leta ifata umwanzuro wo kuvanaho ubutegetsi bwa gisivile muri izi ntara hagashyirwaho ubutegetsi bwa gisirikare, ariko kuva ngo byagakorwa ubwicanyi bwafashe indi ntera. Nk'uko amakuru dukura muri Kongo akomeza kugenda habitangaza, M23 mu gihe gishize yatangaje ko igisirikare cya Kongo FARDC ndetse nabo bafatanyije guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 aribo bakomeje kugenda bavutsa uburenganzira cyangwa se ubuzima abaturage batuye muri ibi bice. Mu gihe kandi Wazalendo ikomeje kugenda ishyirwa mu majwi mu kugenda yangiza uburenganzira bw'abaturage ndetse ubuzima bw'abaturage bamwe bakajya mu kaga kugeza n'ubwo bamwe muri bo bishwe. Ni mu gihe kandi M23 yo yatangaje ko intego yayo nyamukuru
ari uguharanira uburenganzira bw'umuturage. Ni mu gihe rero abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo na Ituri bakomeje kugenda bicwa umusubirizo. Ni mu gihe kandi by'umwihariko abatuye mu ntara ya Ituri b'Abahema ndetse n'abatuye muri Kivu y'Amajyepfo b'Abanyamurenge n'Abatutsi b'Abanyekongo batuye muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje kugenda bishwe, ndetse bamwe bagizwe impunzi kandi ari Abanyekongo nk'abandi. Ni mu gihe kandi leta ya Kongo yakomeje gushinja leta y'u Rwanda ko yaba yihishe inyuma yaba ikomeje gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 ngo guhungabanya umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo yakomeje kugenda yamaganira ibikure, ndetse nayo igashinja leta ya Kongo ko yaba ifasha, ko nayo ifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR, uyu mutwe wa FDLR ndetse urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Kandi uyu mutwe wa FDLR unavugwamo abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Ni mu gihe rero Kongo ikomeje kugaragaramo umutekano muke. Ni mu gihe kandi ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, ingabo z'u Burundi ndetse n'indi mitwe yose ikomeje gufatanya n'iki gisirikare cya Kongo FARDC. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba ku baturage ba Kongo, Antoine Felix Tshisekedi wiyamamarizaga manda ya kabiri kuyobora iki gihugu yari yatangaje ko agiye guhangana n'imitwe yose yitwaje intwaro ikorera muri iki gihugu ngo akayikuraho, maze Kongo ikongera kuba igihugu gitemba amata n'ubuki. Gusa nk'uko yabyemeje ku magingo ya byaramunaniye, kuko abaturage bakomeje kwicwa umusubirizo, ndetse abasivile b'Abanyekongo bakakomeza kugenda bashinja Antoine Felix Tshisekedi ko nawe yaba bifitemo uruhare, kubera ko nta kintu na kimwe hari gukora kuri ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage ba Kongo. Ibi rero bikomeje kugenda bishinjwa Wazalendo, kuko ari gikomeza ngo kugenda ikora ibikorwa bibi, harimo kwica abaturage ndetse no kubasahura ibyabo yifashishije imbunda, imihoro ndetse n'ibindi bikoresho by'icurubozo. Nk'uko rero amakuru dukura muri iki gihugu akomeza kugenda habitangaza. Turabashimiye mwe mwari mukurikiye amakuru y'ibiganiro tubagezeho 5/5 ku miyoboro wacu wa YouTube. Kuri waba utarakanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha, ndagushishikarizaho ukandaho maze ukazajya uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezeho 5/5. Ndabashimiye, tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, by'umwihariko twibanda ku makuru abarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabashimiye, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu nakagaruka.